شلون بدك تحكي مع التاجر؟ ايش بدك انا مسؤولك أبحده. تعرف تحكي تركي؟ عم تقول لي صاحب البيت ايش بده عجب؟ ايش عم تحكي انت؟ ايش عم تحكي؟ ابوي الله يرحمه اول شغله ورتني اياها اللغه التركيه. يعني عندك هون قطلانين علي لاروح اشتغل عنده مترجم. انا ما عم بروم، ما عم بروم. هات 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 اشوف ايش بده. هات ايه خوي، سلام عليكم. ابو عبدو nasılsın? Abi ben Abu Abdo yok. Ben arkadaş Abhuddo. Tamam, arkadaşına kirayı yükseltmeye söyle. Etço Abu Abdo الغل الآجار عم افترينه. خلي انا بحكي ما انت ما بتعرف تحكي. Abi Abu Abdo yok çalış abi. Abi lütfen Abu Abdo yok çalış. Abi Abu Abdo çocuk var. 10-15 çocuk var abi. Abi Abu Abdo 3 hanım var. متجوز 3. Abi yok zam yok abi. Selamun aleyküm abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Aleykümselam. Nasıl abi? İyidir, sen nasılsın abi? Elhamdülillah. Abi معسل var. Var. Hayat معسل. Hangisinden? Fahfahine. Bakayım. O ne demek? Fahfahine معسل abi, sen biliyor fahfahine? No, bilmiyor. Abi iPhone var. Var. Abi iPhone ورا فيه هيك تفاحة. Elma. abi elma. هذا هو. abi 2 elma معسل var. Tamam kardeşim. Gel abi gel var ver. طيب قلبي تابعين قناة عبود الحلوي. لا تنسى تتفرج على الفيديوهات والفيديوهات، وإذا عجبك اشترك بالقناة وفعل زر الجرس، ولا تنسانا من اللايك. Check the mic and make sure it sound right, boys.